Sigurno znate da su pred utakmice koje su vam važne, da ste u nervozi, da ste onako ne osjećate se dobro i da ne možete da pokažete svoj pun potencijal sutra upravo zbog toga što postoji nešto što će vas poremetiti i što vam možda neće dati mogućnost da pokažete svoj pravi potencijal. Danas znamo da postoji glavni šef. Znači, glavni šef u mozgu je epifiza. To je jedna žlezda koja bukvalno se stvarno ponaša kao CEO, glavni šef u mozgu, koja određuje drugim organima kako će da funkcionišu. I ako ne postoji sklad, kao što je orkestar, znači imate šefa orkestra i imate sve igrače, kao što ste vi u svom timu. Ako nije sve savršeno usklađeno, i ako postoji barem jedan koji ne radi kako treba, onda postoji nesklad. Vidjet ćete, naravno, Andrijana će vam objasniti kako to sve utiče na nas i kako mi u stvari te neke disbalanse koje postoje u organizmu od djetinjstva pa nadalje, kako možemo da ih povratimo i da dovedemo stanje u normalu. Jer ovdje mi ne pričamo o nikakvim bolestima, pričamo o funkcionalnosti, o fiziologiji i o tome kako u stvari mi živimo i kako funkcionišemo svako od nas drugačije. Naša fizionomija, naša fizička konstitucija, to kakve su nam mišići, koliko ko ima, vidjet ćete, to je sve na neki način i genetski predodređeno, ali menstrualni ciklus sam po sebi, ciklus kada se uspostavi, da li se na početku uspostavi kako treba ili većina vas prolazi kroz one faze da imate neredovne cikluse, sve naravno da će jako uticati na vaš život i na sport. I nama je u stvari ideja da svaka od vas pojedinačno, ako bude imala bilo kakvo pitanje ili bilo kakav problem sutradan, već da imate, na primjer sada, moćete bez problema da komunicirate sa nama i dođete kod nas u ordinaciju, da možemo da vam rešimo taj problem. I vi sami znate da u sklopu menstrualnog ciklusa koji bi trebao da ide regularno na 28 dana i da postoje znači hipofize i hipotalamus koji luče hormone koji određuju kada će se aktivirati jajnici i koji deo hormona će uticati u kom delu ciklusa, da to utiče na impedance i na u stvari vašu ono što možete u sportu da dajete i da postoje dani kada ćete biti bolje raspoložene, kada ćete dati bolje odgovore, a imaće i dani kada nećete baš tako sjajni biti u tome. I to je naravno potpuno čista fiziologija. Znači, šta znači fiziologija? Funkcionalnost organizma koja je potpuno normalna za očekivati. Postoje naravno patološke stvari kada nešto ne ispadne kako treba, ali ovo je ono što funkcioniše. I naravno kroz taj ciklus i kroz to što vi u stvari, znači to su sve neki faktori koji utiču na vašu aktivnost u sportu, postoje razne stvari na koje se utiče. Ono što ste vi u stvari, šta žena, posebno naravno i muškarci u sportu, ste u stvari pod nekim rizikom, mi to zovemo oksidativni stres. Znači, čuli ste da mi svi imamo vitamine i minerale u organizmu i da u svom procesu svakodnevnog disanja mi pravimo neke slobodne radikale koji mogu da oštećuju ćelije. I zna se za ljude koji su aktivni u sportu da ti slobodni radikali se mnogo više stvaraju nego kod ljudi koji nikada nisu bili u sportu. Što znači da imamo veću šansu da oštetimo neke ćelije jednog dana u odnosu na one koji nisu u sportu. Što nije, nije dobra stvar, ali mi to sve naravno držimo pod kontrolom ako imamo hranu koja je raznovrsna u voću i povrću i ako ta ishrana je bogata vitaminima i mineralima. Kada to sve, ako idemo od toga da imamo zdravo, mi ćemo to sve držati pod kontrolom. I onaj moment kada se vi umorite, kad imate trening, posle toga dolazi proces oporavka, znači sve funkcioniše kako treba. Ali ako već postoje neki poremećaj u smislu da ne možete da se oslobodite umora, da vas mišići više bole, da je više organizam kiseo nego što treba, tu morate da kažete svojim trenerima da bi mogli da vidimo šta se tu dešava, jer i to fiziološki postoji kao razlog. Što se tiče treninga, preteranog treninga, to je isto jedna posebna priča. Kada mi to danas u medicini zovemo burnout,
kad ste potpuno istrošeni. Kada radite više nego što možete da se regenerišete, oporavite, vi ulazite u jednu hroničnu inflamaciju, jedan hronični stres koji dovodi do poremećaja dosta hormona i rezultuje tako što ćete ući u jedan hronični umor. Umor mišića, mentalni umor i onda nećete dati dovoljno rezultata. Kažem vam, znači ovo samo napominjem kao činjenica da prepoznate kod sebe da ako se ovakve stvari dešavaju, da odmah napomenete svojim trenerima da prosto moramo, znači, personalizovano za svaku osobu pojedinačno da se vidi koji je to moment dokle može da funkcioniše i kada pretera u tim stvarima kako možete da se vratite unazad. Jel razumete? Znači, sve što osjećate u telu postoji razlog. Znači, mi smo ranije učili da simptomi koji se dešavaju, da oni nemaju, prosto da moramo da ih gušimo. Danas medicina kaže ne. Svaki simptom je lampica za nešto iznutra i da moramo da shvatimo i razumemo, da opipamo u sebi, da vidimo šta to treba da nam pokaže. I vidjet ćete koliko stvari u stvari utiče i šta sve možete vi prosto jednostavno iz svakodnevnog života da uradite kako bi sebi pomogli da što lakše prođete kroz ove faze rasta. Vi još uvijek rastete i još uvijek organizam nije završio proces i onda je ideja da vi budete zdrave u tome i da prosto iskoristite svoj pun potencijal. Što se tiče vežbi i svega, to vi sigurno znate da svaki deo ciklusa ide sa pojačanom aktivnošću nekog hormona. I vidjet ćete svaki hormon pojedinačno u stvari povećava ili smanjuje intenzitet treninga. Jel primećujete kod sebe razlike kad ste u određenom delu ciklusa da su vam različiti rezultati? Jel tako? I kad imate najbolje rezultate? U prvom delu, prvih 7 dana ili kasnije? U prvom delu. A posle pred ovulaciju malo teže. A onaj PMS pred? Ne, niste obraćali pažnju. Dobro. A pred ciklus? Dobro. Znači, Andrijana će da prođe kroz to da vidi. Znači, šta je meni želja kao endokrinologa da vam objasnim? Policistične jajnike. Jeste čuli za to? Sindrom policističnih jajnika? Ne. Dobro. Mislim, morate da mi kažete. Znači, kada dođe do jednog disbalansa u preteranom lučenju muških polnih hormona, vi znate da mi svi imamo i muške i ženske polne hormone, kao što i muškarci imaju i muške i ženske polne hormone, samo što su kod nas više intenzivniji ženski za razliku od njih. A kasnije kad uđete u menopauzu, onda je obratno. Onda imamo žene više muških polnih hormona, a manje ženskih. A kod muškaraca više ženskih hormona. Prosto je to život tako napravio. Kada postoje pojačano lučenje muških polnih hormona, onda nastaje preterano, znači, maljavost, gubitak, znači stvaranje zalistaka onako na čelu, da postoje teške, jake, bolni ciklusi, obilni ciklusi i često postoje neusklađeni ciklus u smislu da ili se preskaču ciklusi po 2-3 mjeseca ili imate danas na 15 dana ciklus pa onda 3 mjeseca nemate. Je li ima neko ko onako ima tako malo nesklade u ciklusima? Dobro. Ne, dobro. To može da bude razlog. Znači, razlog je preterano lučenje testosterona, muškog hormona, koji u stvari za sebe može da stvara, naravno, da se stvaraju jakne i da u stvari dovodi do jednog disbalansa hormona koji će jako uticati na aktivnost u sportu. Znači, ako postoji bilo kakav poremećaj, on mora da se tretira. Tretira se, ranije se to davalo puno, su ginekolozi grešili, davali su dosta polnih hormona, što je katastrofalno loše. Mi to danas radimo sa promjenama u ishrani, vidjet ćete, i sa nekim dodacima ishrani koji će da pomognu da se u stvari ovaj poremećaj vrati u normalu. Znači, stanje koje potpuno može da se vrati u normalu. PMS, sigurno znate pred cikluse, da vas boli glava, da vam nije dobro, da imate želju, potrebu za slatkišima i testom. Znači, nije bez razloga.
uvijek mora da postoji neki nesklad u organizmu, najčešće sklonost ka sindromu policističnih jajnika i to prosto neka vam alarm bude da ako bilo ko od vas ima bilo šta tako da ćete nam se javiti da dođete kod nas. Važi? Ne moramo to sad naravno ništa da pričamo tako, ali prosto da znate da možete da nas obratite. Ono što danas medicina zna da je hrana koju mi jedemo i navike koje imamo jako od velikog značaja u smislu da nam određuje ceo život. Izgled, aktivnost hormona, aktivnost celog našeg organizma i danas se smatra da u stvari poremećaj varenja koji nastaje zbog toga što ne jedemo dovoljno gnjitnih vlakana u organizmu, ne jedemo dovoljno voća i povrća, stvari dovodi do jednog poremećaja koji se zove sindrom propustljivih creva. Sindrom propustljivih creva u stvari nastaje zbog velike količine aditiva, nažalost, u ishrani koje imamo. Najčešće je to vezano i za gluten, za mlečne proizvode. Već od 20. godine se kaže da 50% ljudi ne može da podnese više mlečne proizvode. Ali ih jedu bez ikakvog osjećaja da u stvari su senzitivni na to, da ne mogu da vare tu hranu i onda u stvari šta je to nama simptom? Nadutost. Ako imate nadutost, gasove, da vam se spava posle jela, ako ne možete da razmišljate, ako nemate fokus kako treba, da ste prosto ekscitirani ili depresivni ili anksiozni ili imate velike promjene u raspoloženju, to može da bude ne znak poremećaja mozga i rada mentalnog, je to znak poremećaja creva, jer odatle nam kreće sve. Tu nam je 80% imuniteta, tu nam je ceo proces varenja i to je osovina za zdravlje danas. Znači, ako postoje svi ti parametri, da li je to gluten, mlečni proizvode, da li su ovi aditivi, pesticidi, teški metali iz hrane ili neke bakterije, gljivice i paraziti u pojačanoj količini, oni u stvari dovode do jednog oštećenja membrane tankog creva koja je napravljena samo od jednog sloja ćelija. I kada dođe do njihovog oštećenja, te ćelije postanu onako se smanje i nastaju rupe i svi ti zapaljenski faktori, sve te neke faktori koji dovode do oštećenja se nalaze u cirkulaciji i oni budu osnova, mi to kažemo supstrat, iz koga jednog dana može da nastane neki poremećaj. Da li će biti neka autoimuna bolest, da li će biti neki kardiovaskularni problem ili će biti neki ozbiljniji problem. Znači, ovo je osnova danas iz kojeg u stvari nastaje sve. Zašto vam ovo pričam? Znači, morate da osluškujete sebe i da pitate, da primećujete u stvari kako se osjećate 2 sata posle jela. Ako posle, na primjer, testenine ili brašna ili mlečnih proizvoda osjećate da ste nadute, da imate manjak energije, da vam se spava, da imate promjene raspoloženja, onda verovatno nešto od toga vas senzibiliše i ne varite kako treba. Tako da danas mi uvijek savjetujemo i vašem uzrastu da jedete, da uzimate, pored toga što ćete jesti hranu koja je zdrava, da pijete probiotike i prebiotike, dijetna vlakna, kako bi na taj način vratili tu ravnotežu. I ne možete da verujete da pijete probiotik, a da imate bolje raspoloženje i pamćenje. Koliko to sve ima veze jedno sa drugim. Insulinska rezistencija, možda ste čuli za taj izraz. Insulin je hormon koji nam je jako bitan da ubaci hranu koju jedemo. Znači, sve što je šećer i skrob na kraju se pretvara u šećer i ulazi u ćeliju kao energija preko insulina. Međutim, današnji čovjek živi sa ogromnom količinom šećera koja je bukvalno sakrivena u svakoj namirnici koji postoji. Vi kad uzmete da pogledate iz čega se sastoji nešto, vidjet ćete da svuda imate šećere. Jel' tako? Znači, sav taj šećer na jedan način može da dovede do toga da mi u stvari ne možemo da uteramo sav taj šećer u ćeliji, da ćelije kažu ne mogu više da skupljam, ne mogu, imam dovoljno i onda tako višak tog šećera se zadržava u cirkulaciji i pravi problem. Danas se smatra da je insulinska rezistencija i posljedica i u stvari nedovoljne količine ovih dijetnih vlakana koje u stvari treba da
pomognu da se kolonizuju dobre bakterije u crevima koje će ovo sve da pojedu na neki način. Tako da vidjet ćete kroz šta dovodi u stvari hrana koja je bogata ugljenim hidratima. Zašto mi pričamo da ta brza hrana nije toliko zdrava i zbog čega u stvari šta sve može da prouzrokuje sve ove poremećaje, znači od policističnih jajnika, PMS-a, bilo kakvih akne po licu, gubitak kože, promjena po koži, pojačanu maljavost, promjene sa kosom, opadanje kose, sve to vezano sa hranom koju jedemo i sa bakterijom koju imamo u crevima. Znači jedini način je da u stvari damo uslove da se kolonizuju dobre bakterije tako što ćemo da jedemo dijetna vlakna, vidjet ćete. A to nije ništa teško, prosto smo mi narod koji smo jeli dosta povrća, samo što se nekih zadnjih 20 godina dosta toga promenilo, valjda zbog toga što ljudi nemaju vremena da kuvaju i da spremaju. A vidjet ćete kako sve to može da se vrati. Znači ono što sam samo htjela da vam objasnim, naravno sve ovo za vas novina, da hormone ako imamo u balansu možemo da iskoristimo maksimum njihov. Znači taj estrogen može da poboljša oporavak i energiju, ali i da poveća rizik od povreda. Znači to je to što treba da pratite svoje telo, da vidite kad u kom delu ciklusa, znači to morate da pišete. Znači postoje danas onaj flow i one aplikacije na telefonu gdje stvarno možete da pratite, jer vi od drugih nekih stvari koje su vam bitnije tada nećete ni obratiti pažnju. Ali verujte mi, samo zapišite u nekim danima kad se ne osjećate dobro koji to dan ciklusa i onda ćete pronaći šemu koja postoji. Znači, progesteron utiče na temperaturu tela i izdržljivost. Progesteron je pred kraj ciklusa. Kortizol, znači hormon stresa, hormon nadbubrežne žlezde, kad raste naravno pred utakmicom. I on u stvari vas uvede u lupanje srca, preskakanje, verovatno koje imate zbog i adrenalina i svega. Serotonin i dopamin, to su hormoni sreće, važni su za motivaciju i timski rad, ali vidjet ćete koja je to hrana koja u stvari stvara dosta serotonina i dopamina. Da praćenje ciklusa, znači ono što bih želala da samo danas, eto čisto to neka vam bude kao neki fokus, da pratite sebe, kako se osjećate i da pišete u aplikacijama i tako ćete naći šta vam najviše odgovara. A sad će Andrijana da ispriča o kreiranju zdravih životnih navika. Da eto, danas mislim da ćete, ako uvedete danas jednu životnu naviku dobro, moći ćete da poboljšate svoje rezultate. Da obratiš pažnju da im objasniš ovaj deo menstrualni ciklus i trening. Devojke, šta je važno da znate? Vaše telo, moje telo, svačije je drugačije, da. Mi nismo kao muškarci. Jeste, da. Ja sam kolege u muškom fudbalu 12 godina bila. Ali naše telo i naše hormoni nisu iste, što ne znači da smo mi bolesne, mi smo samo žene. I zato kad imamo onaj ciklus od 30 dana, on je podeljen u 4 faze i znate i sami, nekad se osjećamo bolje, nekad se osjećamo malaksalo. Evo ja lično nisam znala da u tom srednjem periodu ovulacije, možete na primjer da se povredite. Zato je važno, mnogo veći rizik. I od prednjih i ukrštenih i od zglobova. Zato je važno da generalno zapisujete negdje u svoju sveščicu, aplikaciju, kako se kada osjećate, da li nekad bolje, da li lošije. To ne znači da će da vas trener isključi iz tima. Taman posla. Mi smo žene. Znači, mi smo podjednako dobri kao i muškarci. To samo znači da pratimo sebe i da ako osjetimo da nam se telo mnogo umorilo, da jednostavno, kao što kažu, nije do krampona, nego do hormona, da samo naše telo u tom trenutku možda traži više proteina, više ugljenih hidrata, ne više čokolada, nego vidjet ćete šta kaže doktorka Andrijana, šta je onda potrebno u tom periodu mi da uzmemo da se osjećamo jednostavno bolje. Znači, to je važno da razumemo, jer sve ovo što su nam do sada govorili su žene i muškarci su iste. Ja znam da ste vi čak i bolji od muškaraca kad izađete na teren, a smo mi lepše od njih. I to je zašto smo lepše, to su odgovori naši hormoni. Tako da, doktorka, samo te molim taj deo da objasniš u 30 dana
kako se telo osjeća, šta i na koje delove da obrate pažnju. Znači, ovaj prvi deo, znači to je folikularna faza. Znači, ajde kažemo da krenemo od menstruacije, izvini, samo vrati. Da. Znači, kada je menstruacija, kad je menstrualni ciklus, onda bi trebalo da su treninzi manjeg intenziteta. Naravno, svako od vas drugačije. Ako su utrenirane, može se desiti da su vaši ciklusi kraći ili da nisu velikog intenziteta. Ako je to, onda vi nećete osjetiti tolike promjene u ovom delu kada je menstruacija. Međutim, ako imate obilne cikluse, imate baš veliko krvarenje sa ugrušcima, onda sigurno u tom prvom delu niste baš savršene za utakmice. Ali šta se radi, Danijela, onda da kažu treneru? Treba da se kaže, ali kažem, znači prvo je da osvestite svoj ciklus. Ja vas stvarno molim, znači to je bukvalno 1 mesec da zapisujete u onoj, sigurno imate aplikaciju u telefonu. Znači tamo sigurno piše kako se osjećate, kakav vam je trening bio tog dana, da li ste se više umorili ili manje. Jer kažem, ovo je sve napravljeno za opciju ako su vam hormoni u balansu. Ako nisu, svako će drugačije da reaguje. Znači, nikome ništa neće biti, da moći će svaki dan od 1. do 28. dana ciklusa da bude u istom treningu. Ako je toliko pad, ako je toliko hipofiza, hipotalamus u stresu, da vaši ciklusi budu jako malog intenziteta. Bukvalno je, što se kaže, 1 uložak dnevno. Znači, takvih je malo i to možda nije sa jedne strane fiziološke dobro, jer onog momenta kada izađete iz sporta imat ćete obilne cikluse. To je jedno. Druga stvar, ako je sve kako treba, znači prvih tih 7 dana je, što se kaže, kad je ciklus tih prvih 7 dana, te folikularne faze niste baš u nekoj sjajnoj opciji. Sljedeća faza je ovulatorna faza, kada u stvari imate u stvari najbolju aktivnost. Kada trenirate, možete baš najintenzivnije da trenirate, imate balans i progesterona i estrogena i taj period bi bio najbolji. Treći, lutealna faza, znači to je zadnja faza ciklusa, je u stvari da se smanji malo taj ciklus treninga da bi se polako uveo u menstruaciju. Ali kažem ponovo, napominjem, ako je sve kako treba. Ali ako postoje disbalansi u hormonima, može se desiti kod devojčice koje imaju policistične jajnike da ova treća faza pred ciklus bude najgore. Da baš ste u PMS-u i da prosto ste bezvoljne, nezainteresovane. Ne mora to da bude da je vaša fizička trening nezadovoljavajući, nego prosto nemate motivaciju. To mora se prati. I kažem vam, samo to pratite mjesec dana i onda ćete vidjeti kako vaše telo reaguje na to. Znači, svako od vas će drugačije biti. Ovo je neka uopštena priča. Ali je jako bitno za svako od vas da znate I onda kažete, vidi, pogledaj, sigurno postoje obrasci, znači koji se ponavljaju. Eto. Cikluse, da se umorite nekad kada morate da trenirate tokom ciklusa ili ne. Ili je li neko primetio ono što sam vam pričao? Ciklus pre 5 dana, ja jedva hodim, da vam mislim da kažem. Ja sam toliko umorna, znači da to je vjerojatno nedostatak vožnje. Znači to može se desiti. To ne znači da sam ja loša u svom poslu, nego samo nije mi sad ovih dana dan i bit će okej za nekoliko dana. Tako i vi morate da pratite. Kažem, to ne znači da vas trener skloni, nego samo da popričate, da kažete danas možda više krvarim, manje krvarim i tako dalje, da bi oni znali da vam skroz ne padne, kako se zove, organizam i da vam onda prilagodi trening možda koji će biti lakšeg intenziteta u tom trenutku, što ne znači da će da vas ostrani, da ne budete naravno. I da onda tada u tim momentima, ako su jaki ciklusi, mora da se pije što više tačnosti i elektrolita, jer će vam pasti pritisak. Nećete baš biti svoje. Tako da ima dosta tih stvari, kažem vam, ali evo danas po prvi put se susrećete sa ovakvom nekom pričom. Samo što se mene tiče ove priče, samo ponesite ovo danas da odradite sljedeći ciklus ceo. Sve od prvog dana do zadnjeg dana, to jest do sljedećeg novog ciklusa, odradite i napišite kako se osjećate svakog dana pojedinačno. I onda ćete vidjeti da postoje obrasci.
Ako nije nešto kako treba, tu smo za svaku saradnju. Važi? Svima, ja sam Andrijana Zuber, kao što je doktorka rekla, suspecijalista ishrane i moj zadatak je praktično da vam kroz priču o navikama dočaram kako te navike zapravo mogu da utiču na sve ovo što je doktorka Danijela pričala, znači na hormone. Biljana je jako lepo rekla da smo mi žene, ne pričam kao feministkinja, nego zaista posebna bića, upravo zbog tog mesečnog, tako da kažem, menstrualnog ciklusa i tog nekog plesa naših hormona, koji zapravo u sportu je kao tema jako bitna, ali ono što ja imam zadatak ovde da vam danas objasnim jeste da zapravo kroz svakodnevne životne navike mi možemo jako da utičemo na te naše hormone i upravo možemo da utičemo na svaku fazu vašeg menstrualnog ciklusa, ne biste li vi u vašem sportskom životu izvukli svoj maksimum. Moje pitanje je da li ste se vi nekada osjećali umorno posle treninga, da nemate energiju, da se budite u toku noći, iako redovno trenirate, iako redovno spavate. Da li ste nekada imali takav neki osjećaj da mi je ono previše? Da, vi ste mlade i po fiziologiji ne bi trebalo da bude mnogo takvog osjećaja, ali kao što je doktorka rekla, zbog tog oksidativnog stresa i tih nekih sitnih slobodnih radikala koji se stvaraju kao rezultat fizičke i sportske aktivnosti tog tipa u kome ste vi, sve mlađe i mlađe kategorije zapravo osjećaju taj hronični umor i kao što sam malo pre rekla, moj zadatak jeste da vam objasnim da to nije stvar samo u treningu, nego je stvar u tome kako vi živite, odnosno kakve navike sprovodite svaki dan. A navika ima mnogo i moj zadatak je ovde da vam ne pričam samo o hrani. O hrani ću vam pričati jer je to jako važno, ali ću vam ovde pričati i o tome kako spavate, kako se krećete, koliko vode pijete, šta pijete, kada pijete, kako jedete, šta jedete, ali i to koliko koristite mobilni telefon, koliko možda koristite neku kozmetiku u nekim velikim količinama, zato što to sve jako utiče na vaše hormone. I ono što je jako bitno ovde, mislim, nekako naša ideja jeste da vi podižete svesnost, već kao ovako mlade devojke, da prosto naučite da podižete svoju svesnost i da se povezujete sa sobom. Jer u profesionalnom sportu, kako ste krenule, to je u stvari dobitna kombinacija da vi slušate sebi i svoje telo i da onda imate informacije kako možete da utičete na te performanse i da jednostavno iskoristite te informacije i alatke koje kroz te životne navike možete da iskoristite da biste postigli maksimum u fudbalu kojim se bavite. Znači, vi kao budući profesionalci, u stvari već jeste profesionalci, je tako, se svakodnevno kroz treninge, kroz utakmice susrećete sa mnogobrojnim izazovima. Neki od izazova su ti intenzivni treninzi, teške utakmice, velika očekivanja, da pobedite, da postignete, je tako, određeni rang u takmičenju. To često može da prati nedovoljno sna, veliko fizičko opterećenje, nepravilna ishrana, ali ono što moram da kažem, što primećujemo i kod uzrasta devojaka koje se ne bave sportom, ali verovatno i kod vas, a to ćete mi reći da li je to tako, prevelika izloženost mobilnim telefonima i malim ekranima kao jedna navika o kojoj se danas jako mnogo priča i koja jako utiče na naše hormone. Tako da ishrana i životne navike nisu u stvari nešto što treba da dodamo vašem načinu života, nego su to zapravo alatke koje mogu da vam unaprede te vaše fizičke performanse. Ja uvek počinjem priču od sna. Znači, nikada ne počinjem priču od hrane, nego uvek počinjem priču od sna, zato što je san, pravilan san, broj 1 navika koja regeneriše naše telo. Doktorka je rekla da je veliki oksidativni stres, stvaraju se slobodni radikali. Mi smo kao ljudi napravljeni tako da taj san zapravo treba da neutrališe sve te neke slobodne radikale i da regeneriše naše telo u toku noći. Mogu li da vas pitam, a da, mislim, nemamo nikakvo, ovo što pitamo i što vi odgovarate, znači to niko ne zapisuje, jel tako, od trenera, treba nam iskrenost prosto da biste vi shvatile u kom smo segmentu, koliko prosečno spavate u toku noći? 8 sati, super. I kad najčešće legnete u krevet da spavate?
u 12. To je odlično. Mislim, odlično pošto su profesionalci, ali inače po fiziologiji lučenja kortizola koji je jako bitan za taj efekat našeg sna, mi bi trebali da se budimo u 6, a da ležemo u 10. Tako se nama luči kortizol. Znači mi ustanemo ujutru, taj kortizol je najviši, mi bi trebalo tako da živimo, da je u toku prepodneva imamo najviše energije za sve što treba da obavimo, a već kako ide druga polovina dana, naročito tamo negde 8-9 sati uveče, mi bi trebale već da se umirujemo i da u 10 sati ulazimo u krevet, da spavamo, da bi naš mozak mogao da prođe određene faze spavanja, a u svakoj fazi spavanja se luče određeni enzimi i hormoni koji zapravo regenerišu naše telo i pripremaju ga za sutrašnji dan. Jedan od tih hormona je melatonin. Jeste čuli za melatonin? Putujete pa ste verovatno i čule. Melatonin je najvažniji antioksidans u našem telu i on se luči samo onda ako smo mi noću u fazi spavanja i ako spavamo dovoljno dugo, odnosno ako legnemo pre ponoći. Trebalo bi u 10, ali niko od nas tako ne leže u 10, pa se nekako potrudite da najkasnije oko 11 sati budete u krevetu. Znači malo da pomerite taj odlazak u krevet da biste omogućili svom mozgu da vam izluči dovoljno melatonina, da bi taj melatonin izneutralisao sve što treba da izneutrališe. Taj san ima mnogobrojne benefite na vaše telo zapravo, od obnavljanja energije, regeneracije mišića, proizvodnje hormona rasta i melatonina, što sam rekla, smanjuje se oksidativni stres, oporavlja se nervni sistem koji je jako važna karika što se tiče ženskog zdravlja, jer mi pričamo o kondiciji, pričamo o hormonima, pričamo o ciklusu, pričamo o varenju, pričamo o svemu tome, ali što je rekla doktorka, glavni dirigent je uvek mozak i ako nervni sistem nije regulisan kako treba, onda prosto ni drugi sistemi ne mogu da vrše svoju funkciju. Tako da, molim lepo, znači nekako taj san shvatite kao broj 1 naviku koja je važna. Znači da prosto imate 8 do 9 sati sna i vi treba da imate čak i malo više sna, sat i po nego devojke u vašim godinama koje se... Od 8 do 10 sati, ne 8 sati, nego do 10 sati. Do 10 sati. Jer vama treba više da se oporave mišići. Ali ne da legnete u 12 i da spavate do 10, da je to tih 10 sati, nego da legnete, na primer, 10, pola 11 i da spavate do 8 sati. I uvek obratite pažnju da li se budite u toku noći, da li se probudite kada zaspite, jer postoje navike koje mogu da nas bude u toku noći, a to nam nije korisno za taj melatonin. Na primjer, da nemate kasno obroke koji su masni i obilni, da ne koristite mobilni telefon 2 sata pre spavanja. Znači, za to uopšte ne obraćamo pažnju na tu naviku, ali ta navika je zapravo broj 1 navika koja je štetna za naš san. Zašto? Zato što mi praktično primamo informacije iz svog okruženja preko čula, je li tako? Čulo, vida, sluha, ukusa, kože i tako dalje. Najintenzivnije, odnosno najjače čulo je čulo vida. I kada mi primamo informacije preko mobilnog telefona uveče u krevetu preko čula vida, vi dajete svom mozgu preko očiju informaciju i mozak sa time nešto mora da uradi. Znači ne može, dala sam mu informaciju, gledala sam nešto, ne znam, na društvenim mrežama, gledala sam u nekoj ligi koja je postigla gol, koji je tim pobedio i tako dalje. Znači dala sam informaciju i spustila sam telefon. Tvoj mozak tek onda počinje da procesuira to što si mu dala kao informaciju. Zato se kaže da bi sportisti profesionalni trebali da imaju zaista te navike koje su negujuće, a jedna od negujućih glavnih navika je taj san. Znači 2 sata pre spavanja ne bi trebalo imati mobilni telefon u ruci. Uspavljivati se uz neku knjigu, imati neku rutinu odlaska na spavanje, znači to da se umirujete pred spavanje. Ne znam da li imaju kasno treninge. Nemaju. Jer je to jako važno da nemaju kasno treninge, jer kasni treninzi podižu kortizol i onda to prosto kroz taj mehanizam kortizola ne može... Danas u reprezentaciji ne, u svojim klubovima postoji mogućnost da nekad ne mislim do... Jel imate do 10 uveče? Do kad imate treninge? To je već dosta kasno i to je prosto neka edukativna priča. Da. To je baš kasno i to je baš veliki problem.
jer to sada možda i ne izgleda kao problem jer ste mlade i telo je mlado, ali već za godinu, dve bit će veliki problem. Znači, mobilni telefon sam vam objasnila šta znači mobilni telefon i kako mobilni telefon praktično preko mozga vrši takvu, da tako kažem, ima takvu reakciju da spavanje nije kvalitetno. Znači, ovo smo sve rekli, da izbegavamo telefon pre spavanja, da imamo neku rutinu, znači umirenja, šta god daje, uzmite neku knjigu, čitajte, učite nešto što treba da učite, ali nemojte s mobilnim telefonom se uspavljivati uz neku seriju, ne znam, YouTube, mislim šta god danas, kao ne radi se samo o vama, radi se o svima nama, ali prosto vi ste u toj sferi profesionalizma, idete ka tome, tako da treba već sad da imate informacije šta to utiče na zdravlje. Novak Đoković se sigurno ne uspavljuje uz telefon, tako da on prosto je naučio kroz život, jel tako, i kroz performanse šta u stvari dobro radi, a šta ne radi dobro. Ishrana je jedna velika tema i kada pričamo o fudbalu, to je znači sport, to biste vi mene mogli da naučite, znači sport koji ima određene karakteristike. Pre svega morate da budete snažne, morate da budete brze, tako morate da budete eksplozivne, sad u zavisnosti od toga koju poziciju tako igrate. Tako da je ishrana izuzetno važna za te performanse koje treba da imate u svom sportu. Zašto je ishrana ključna? Zato što hrana, znači ljudska bića nisu biljke. Biljke su na suncu i preko fotosinteze zarobe foton sunčeve svetlosti i tako prave energiju. Mi moramo da unosimo hranu da bismo dobijali energiju. Znači nama je osnovni izvor energije praktično hrana. Znači hrana je energija, ishrana znači dobra ishrana, znači dobar metabolizam, dobar hormonski status, dobre performanse i ono što uvek ističemo u sportu, to je dobar oporavak. Jer vi možete da imate na trenažnom procesu izuzetno kvalitetan trening, ali ako nemate adekvatan oporavak koji je praćen odgovarajućom nutricijom, znači odgovarajućom ishranom, onda oporavak mišića nije takav kakav treba da bude. A cilj trenažnog procesa, to bolje treneri znaju od mene, jeste da se odradi trenažni proces i da posle tog trenažnog procesa se mišići vrate što manje oštećeni, da tako kažem, u prvobitno stanje. Tako da tvoje telo je zapravo kao jedan motor koji moraš adekvatno da hraniš, jer tako? Niste još položile za kola, ali sutra, preko sutra, kada budete imali kola, ako imate benzinac, motor, nećete sipati dizel, je tako? Znači mora se voditi računa praktično šta jedemo da bi taj motor funkcionisao kako treba. Zašto je važno voditi računa o ishrani? Zato što nepravilna ishrana sa nepravilnim nutritivnim navikama zapravo utiče na to vaše telo kao osnovni pogon. Znači dolazi do pada energije, nemate dovoljno energije, moguće da se dešavaju ti hormonski disbalansi, slabiji oporavak mišića. To automatski vuče sa sobom veći rizik od povređivanja, što vama apsolutno ne treba. Može doći do gubitka mišićne mase ako se ne hranite adekvatno, što vam također ne treba u tim performansama i čak može doći do problema sa koncentracijom, pa ne znam, neka je od vas napadač, pa nema koncentraciju jer nije jela kako treba, ona joj dobacuje loptu ili ne znam tamo bek ili krilo, ubaci u 16-teraca, ti se ne snađeš ili nemaš dovoljnu koncentraciju i ne odradiš to što treba, ne postigneš go. Tako da to je sve praktično vezano i za ishranu. Ono što primećujemo kod sportista, šta su najčešće greške u ishrani, to je da preskačete obroke, da negde u strahu neki put unosite premalo kvalitetnih ugljenih hidrata, jer nisu svi ugljeni hidrati isto. Zatim da veoma često kod devojaka primećujemo kod sportistkinja da imaju strah od gojenja, a to ću vam posle reći šta to uopšte znači, taj kilogram ili to kad se vi merite, da imate loš izvor užina i da generalno sportisti ne unose dovoljno vode ukoliko ne vode računa da je to jako važna navika. Šta za svaki obrok koji imate zapravo treba da sadrži? Treba da sadrži određene makronutrijente i mikronutrijente. Znači makronutrijenti su te velike grupe namirnica, proteini, masti i ugljeni hidrati. Mikronutrijenti, vitamini, minerali, dijetna vlakna o kojima je doktorka Danijela pričala da su izuzetno bitni i odgovarajuća hidratacija, odnosno odgovarajući unos vode.
Šta su proteini? Proteini su znači osnovna gradivna, osnovna grupa namirnica koje su zapravo gradivni elementi u našem organizmu i dobri izvori proteina, neću dugo vas zadržavati, ali da znate da su to jaja, piletina, riba, da to može biti mladi sir, urda sir, grčki jogurt, to već verovatno sve znate. I mahunarke kao odličan izvor biljnih proteina, što se nažalost nedovoljno koristi u našoj ishrani, ali prosto smo mi na teritoriji gde su se koristile mahunarke, tako da ne bi bilo loše ako ne volite sočivo, pasulj, grašak, da to prosto malo vratite u svoju ishranu jer su izuzetno korisni proteini. Ugljeni hidrati su glavni izvori energije, iako vama trebaju i proteini i masti, zato što se još uvek razvijate i rastete, znači još tamo negde kod nekoga do 19. 20. 21. godine još se tkiva i telo razvijaju, tako da su važni i proteini i masti. Kad se završi period rasta razvoja, ugljeni hidrati su osnovno pogonsko gorivo, ali je važno da ti ugljeni hidrati budu korisni ugljeni hidrati. Znači imamo složene i proste ugljene hidrate. Ovde sam nabrojala ono što je sve korisno. To su taj žitarice, pirinač, krompir, testenina, voće, povrće. Iako primećujem da se od pirinča, krompira i testenine mnogi plaše, upravo zato što ide ta fama carbs, ugljeni hidrati, da su svi loši, ali vama oni trebaju, zato što su ugljeni hidrati kod vas osnovno pogonsko gorivo i telo zapravo iz tih ugljenih hidrata koje dobijate kroz hranu pravi i rezerve ugljenih hidrata, naročito u jetri, kroz glikogen i mišićima, što je vama korisno u sportu kojim se vi bavite, kada imate duga trčanja, morate da budete eksplozivne, da odreagujete, da imate, kada se potroši iz cirkulacije taj ugljeni hidrat, odnosno ta glukoza koja cirkuliše, da imate dovoljno rezerve ugljenih hidrata u mišićima i u jetri da može telo da i to iskoristi za, ne znam, ako su produžeci, da još 15 minuta ili već kako idu produžeci odigrate još 15 minuta. Znači, zato je važno da to budu složeni ugljeni hidrati koji će se dobro metabolisati. Masti su izuzetno važne za hormone, izuzetno važno za vitalnost žene, ali je važno da te masti budu takozvane zdrave masti. Znači ne trans masti iz brze hrane, iz ne znam, margarina, iz lisnatih testa, žužua i tako dalje, od čega nemate ništa koristo, nego zdrave masti najviše iz orašastih plodova, iz određenih semenki, iz ribe, recimo lososa, avokada koji je danas mnogo popularan kao dobar izvor zdravih masti, maslinovog ulja, maslina, znači to su sve zdrave masti koje se praktično, koje su važne kako za funkciju mozga, hormona, ali za energiju i za oporavak. Ako imamo 0% masti u ishrani, nama se ne stvaraju određeni hormoni, jer su većina polnih hormona zapravo holesterolski prstenovi koji se stvaraju iz masti. Znači, ako nema dovoljno masti u ishrani, onda ulazite u zonu da i polni hormoni ne budu onakvi kakvi treba da budu. Vitamini, minerali, kratko, znači to su ti molekuli koji u stvari imaju funkciju antioksidanata, da neutrališu te slobodne radikale. Gde ih imamo? Znači imamo ih u voću i u povrću, uglavnom imamo ih i u nekim drugim namirnicama, ali ono što je važno to je da vi imate veće potrebe za antioksidantima nego devojka vaših godina koja ne trenira profesionalno fudbal. Biljana je pomenula anemiju i gvožđe. Gvožđe je jako važan taj mineral, mikroelement, naročito za žensko zdravlje. Znači, jako je važno unositi namirnice koje sadrže dovoljne količine gvožđa, zato što se vi dodatno i više trošite i nedostatak gvožđa dovodi do određene simptomatologije, tako da ako nekad se duže vremena osjećate da ste umorne, da vam se više spava, da dolazi do opadanja kose, da vam je suva koža i tako dalje, treba proveriti krvnu sliku, treba proveriti i gvožđe i feritin da se vidi da slučajno niste anemične, jer u tom slučaju zaista treba reagovati zato što to sve jako može da utiče na vaše performanse. Koji su dobri izvori gvožđa? Crveno meso, džigerica, jaja, mahunarke, opet spanać, određene semenke. Znači, jako je važno da ishrana bude raznolika, da bismo prosto imali i dovoljnu količinu gvožđa. Da bi se gvožđe apsorbovalo u crevima, bilo bi dobro da uzimate
voće recimo ili papriku, znači C vitamin koji zapravo poboljšava resorpciju gvožđa na nivou creva. Magnezijum koji je izuzetno važan za dve grupe koje su za profesionalni sport bitne, a to su mišići i nervni sistem. Znači on je važan za opuštanje mišića, nervni sistem, za kvalitet sna, za oporavak vaših mišića, za smanjenje grčeva. Da li ste nekad imali u toku utakmice da imate grčeve u listovima ili posle? Znači to može biti neki relativni nedostatak magnezijuma. Isto tako ako nemamo dovoljno magnezijuma, budimo se u toku noći, ne možemo da zaspimo, znači imamo i taj hronični umor. Koji su dobri izvori magnezijuma? Orašasti plodovi, znači orah, badem, lešnik, semenke, kakao, crna čokolada koju jako preporučujemo kao odličan antioksidans, znači ne mlečna, ne Kinder, ne mlečna čokolada, nego crna čokolada koja ima veliki procenat kakaa, izuzetno dobar antioksidans, izuzetno dobar izvor magnezijuma, integralne žitarice i naravno zeleno lisnato povrće. Kalcijum i vitamin D koji su izuzetno važni za opet dva veoma važna sistema kod vas, a to su kosti, to je koštano-zglobni sistem, to su vaše ligamenti, tetive, te unutrašnje strukture praktično koje drže i zglobove i mišiće, tako da je jako važno da imamo adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. Pobrojane su znači namirnice koje su dobri izvori kalcijuma, a za vitamin D mi je dužnost da vam kažem, ako već neko nije proveravao, da se proveri nivo vitamina D, zato što smo mi generalno kao nacija, ne mi nego generalno ljudska rasa, zbog ovog sunca kakav jeste, zbog namirnica kakav jeste, u hipovitaminozi vitaminom D, a vitamin D nije važan samo za kosti, nego je važan i za mnoge druge funkcije u našem organizmu, tako da ne bi bilo loše to, ako već nije proveravano, da se proveri devojkama vitamin D. Antioksidansi, neću dužiti, doktorka je objasnila oksidativni stres, znači koji su najbolji izvori. Voće, naročito bobičasto voće, znači maline, jagode, borovnice, kupine, to sve što ima veliki, jak intenzitet boja, to su odlični antioksidansi. Citrusno voće, znači mandarina, pomoranđa, limun, šargarepa, paprika, zeleno lisnate povrće, znači odlični izvori antioksidanasa i nekako kažemo da bi taj tanjir trebalo da bude što šareniji, da bismo prosto za nedelju dana raznovrsnom ishranom uneli sve raznovrsnije voće i povrće. Znači nemamo mi ni jednu namirnicu u kojoj imamo sve što nam treba. Zato je osnovni preduslov pravilne ishrane i kod sportista da ishrana bude raznovrsna, da ne bude jednolična. Dijetna vlakna, neću dužiti, doktorka je objasnila leaky gut, zašto su dijetna vlakna važna i za glukoregulaciju i za normalan metabolizam, gde se nalaze opet povrće, voće. Znači, generacije danas mladih ljudi ne jedu dovoljno voća i povrća. Nekada mi danas preporučujemo 30 grama dijetnih vlakana dnevno. Ako ne vodimo računa, unesemo 4 grama dnevno ili 5, što je jako malo. Naročito za organizam koji raste i razvija se. Tako da žitarice, mahunarke, opet semenke, znači bundeve, suncokreta, ne znam, susama, to su vam sve bogati izvori dijetnih vlakana i jabuka, ako ništa drugo. Hidratacija je jako značajna tema za sportske performanse i odmah moram da kažem da dehidratacija već kad se desi to je za ćeliju loše. Znači kad osjećate žeđ, to je već dehidratacija. Znači, važno je da prosto se hidrirate ceo dan u toku dana. Kako jednostavno možete da proverite da li ste dehidrirane ujutru kada ustanete i pogledate boju mokraće, ona treba da je onako providna, znači da nije onako tamna i mat ovako brown ili oker, nego da bude svetla, žuta. Znači onda znači da ste se prethodni dan dovoljno dehidrirali. Prva neka navika koja može biti dobra je da ujutru ustanete i popijete jednu veliku čašu vode sa malo isceđenog limuna, prosto da se telo rehidrira. Znači kada imate glavobolje, spore reakcije može na terenu, imate hroničan umor, može da bude znak da ste unosili malo vode, da ste dehidrirani. A pošto se žeđ, glad i sitost regulišu iz skoro istog centra u mozgu, može se desiti da ste dehidrirane, a ne gladne. Znači, mislim da sam gladna, a u stvari nisam pila vode i veoma se može desiti da ste u stvari dehidrirani, a ne gladni. Tako da uvek se nekako trudite neku flašicu da nosite i da prosto pijete dovoljno vode. Koliko je to dovoljno?
nekako se u mojoj nauci kaže 30 do 35 ml po kilogramu telesne mase i zimi i leti, znači ne samo leti kad se više znojimo, a kod sportista još malo više. Zato što vi znojite se, imate fizičku aktivnost i više trošite tu tečnost, pa ste u većem riziku da dođe do dehidracije. Da li pijete sportska pića? Još uvek ne. Ok. Sportska pića u nekom delu vaše sportske karijere će verovatno biti prisutna. Sportska pića su zapravo voda sa određenim dodatim mineralima koje može u velikim kako da kažem, kad je intenzivna fizička aktivnost da nadoknadi minerali, jer se kroz taj znoj gube i određeni minerali iz organizma, ali to kad su veliki turniri, ne znam, kad su neke intenzivne utakmice, jednog dana može da dođe u obzir kao nešto čime se hidrirate, a kad nemate tako intenzivne naporne utakmice i turnire, dovoljno je da to bude voda. Jako važna tema, energetska pića. Znate šta su energetska pića? Znate sigurno. Znači Red Bull i sada ne navodim već marke. Znači energetska pića nisu sportska pića. Energetsko piće, naziv energetsko piće je nakaradno, prosto je malo obmana potrošača. Energetska pića su napici koji u sebi sadrže kofein i to ne veliku količinu, relativno malu kao u jednoj šoljici kafe. Sadrži veliku količinu šećera i veliku količinu B vitamina, taurina, nekih drugih aminokiselina. I kada se konzumiraju energetska pića, ona mogu da daju osjećaj da imate više energije, zato što ste uneli veliku količinu šećera i veliku količinu B vitamina. Jedna od funkcija B vitamina je zapravo da ubacuje šećer u ćeliju. Tako da mi u stvari kada popijemo energetsko piće dobijemo taj neki prosto osjećaj da imamo više energije. Ali u svetu sporta energetska pića nisu dobra zato što zbog velike količine šećera ulazite u rizik da se dehidrira telo, jer po nekim zakonima biologije voda ide tamo gde je veća koncentracija šećera ili soli. Kada sam davno jako radila na VMA, radila sam jedan rad gde sam proučavala uticaj Red Bulla na sportiste i čak sam našla nekoliko radova u Skandinaviji gde je nekoliko sportista preminulo zato što je nakon trenažnog procesa intenzivnog popilo dve konzerve Red Bulla i preminuli su. Znači zato što dolazi do dehidracije, dolazi do gubitka kalijuma, kalijum je važan za srčanu funkciju, za mišiće i tako dalje. Tako da energetska pića vas molim već sad da prosto prekrižite kao nešto što nije za vas. Znači nije to napravljeno da se telo regeneriše brzo. A u ostalom izazivaju i ubrzan puls i loš san upravo zato što je velika količina šećera. Sada one teme šta jesti pre treninga, šta jesti za vreme treninga, šta jesti posle utakmice, pre utakmice su velike teme. Ja sam pokušala ukratko malo da vam prosto objasnim. Verovatno vi već tako sad jedete, je li tako? Da pre treninga jedete 2 do 3 sata pre treninga, je li tako? Šta bi bilo najbolje da se jede? Ovdje sam stavila neke primere. Znači, dobro je da se ima odgovarajuća količina i ugljenih hidrata i masti i proteina. To može da bude neki sendvič ako niste stigli neki kuvani obrok ili ako nemate organizovano, može biti pečeni krompir recimo sa tunjevinom i kukuruzom. Testenina sa paradajz sosom, verujem da to volite, je tako? Znači te makarone sa paradajz sosom, tako da to su neki izbori za 2 do 3 sata pre treninga. Izbegavajte fast food pre treninga. Znači fast food, namirnice, grickalice, čipsevi i tako dalje su zapravo bogati tim nezdravim mastima, trans mastima koji su zapravo dodatni faktor za oksidativni stres. Znači zdrave masti koriste vašem telu, a nezdrave masti iz ovih fast foodova, što verujem da neki put i uzmete jer nemate drugi neki izbor, nekada može, ali što ređe da bude, zato što ne dodajete nutritivno vrednu namirnicu u svojim ćelijama, nego dodajete neku zasićenu masnu kiselinu koja dodatno doprinosi oksidativnom stresu. Gazirana pića izbegavajte, previše šećera i tešku i masnu hranu pre trenažnog procesa i možete 1 sat pre treninga da pojedete neku bananu.
Posle treninga je jako važno da unutar 30 minuta posle treninga imate neki manji obrok, na primjer čokoladno mleko ili možete popijeti neku bananu, tako da je to unutar tih 30 minuta, a posle toga sat vremena od trenažnog procesa da imate redovan obrok, znači da to bude meso, da to bude neki ugljeni hidrat, da bude neka salata, znači da imate praktično kompletan obrok. Opet, ako ne stignete da bude neki kuvani obrok, to može da bude neki sendvič sa pečenom piletinom ili ćuretinom i da ima neke salate u tom sendviču. Na dan utakmice, verovatno, ovo doktorka što kaže adrenalin, kortizol, spremate se, je tako. Na dan utakmice je samo važno da nemate neku hranu koju do sada nikad niste jeli, da ne bi došlo do nekih gastrointestinalnih, problema, nadimanja i tako dalje. Izbjegavajte prženu opet hranu, previše slatkiša na dan utakmice, znači prosto da vam želudac ili da vam telo ne troše dodatnu energiju na varenje nekih, grickalica ili nekih slatkiša, nego da prosto telu date adekvatan ugljeni hidrat, protein i mast koji će zapravo se iskoristiti za tu fizičku aktivnost koju imate. Znači, može biti predlog neka testenina sa pesto sosom, grilovana piletina sa krompir pireom i grilovanom, na primjer, tikvicom i šaka borovnica, lep ručak, koji će vam dati 3 do 4 sata pre utakmice po jedan, dovoljno energije da prosto istrčite tih 90 minuta. Ja sam mnogo dužila. Ono što bih voljela da vam naglasim, to je ta procena stepena uhranjenosti i šta to zapravo znači. Mladi ljudi, mlade devojke, sad ne znam, nisam sigurna u svetu sporta, to možda u studiju što ste radili, možda ste i to obradili. Da li znate šta uopšte znači broj kilograma za nas? Da li se merite? Da. Da li vam je važno koliko imate kilograma? Da. Broj kilograma je jedan od parametara. Visina, broj kilograma, postoji neka formula koja se zove body mass index, koji je samo grubi pokazatelj vašeg stepena uhranjenosti. Ono što treba da znamo to je da broj kilograma sam po sebi ne znači da vi ste dovoljno dobro uhranjeni i da to apsolutno ne znači da ćete vi imati dobre performanse. Na primjer, možemo da imamo dve devojke istog godišta, iste visine, je tako, koje imaju isti broj kilograma, ali jedna ima više mišića, manje masti, a druga ima više mišića, a manje masti. Jesam dobro rekla? Ne. Jedna ima više mišića i manje masti, a druga ima manje mišića i više masti. I to apsolutno ne znači da su oba dve imaju isti stepen uhranjenosti. Znači, to apsolutno ne znači ni za njenu performansu. Ne znači ako imate manji broj kilograma da ćete vi biti skočnije, startnije, da ćete imati veću snagu, brzinu i tako dalje. Znači, broj kilograma kao broj kilograma nije jedini pokazatelj koji nama govori o tome da li ste vi normalno uhranjene ili ne. Znači, procenat telesne masti, osim toga, kod profesionalnih fudbalerki zavisi i od uzrasta, zavisi apsolutno od genetike, zavisi od toga koju poziciju u timu igrate. Znači, golman, ko je ovde golman? Vi ste golman i vi ste dva golmana. Znači, ne znači da devojke koje su golmani imaju isti procenat masti kao recimo devojka koja igra centarfora ili kako se to već zove, centarhalfa, centarfora ili krilo ili ne znam šta. Znači, u zavisnosti od toga šta igrate, vaši kondicioni treneri verovatno vam daju drugačije vrste vežbi, jel tako, da bi se izvukla maksimalna performansa. Od toga zavisi koliko ćete vi imati masti. Tako da nije broj kilograma nešto što treba a priori da o tome brinete i da vodite računa. Evo, na primer, u periodu rasta razvoja i sazrevanja tog hormonskog sistema, dok se sve ne završi kako treba, znači uzrasta devojaka od 15 do 18 godina, podaci pokazuju da optimalni opseg tih ukupnih masnoća ide od 18 do 24%.
Kod muškaraca je to mnogo niže. I to je ona stalna priča, fudbaleri imaju, ne znam, 9-12%, a žene imaju 18 do 24%. Zato što je žensko telo napravljeno zbog tih hormona i zbog te reproduktivne funkcije koju žene imaju drugačiju nego muškarci, da mi žene imamo uvek veći procenat, prirodno, fiziološki, normalno imamo veći procenat masti nego muškarci. Naročito u predelu karlice, to je tako fiziologija napravila, u tom predelu mi normalno da drugačije izgledamo nego i vi drugačije izgledate nego muškarci fudbaleri. Tako da to nikada ne treba da vam bude primarno važna stvar koliko kilograma imate, nego kad vam je to važno, ako u timu ili reprezentaciji nemate te bioimpedance, te vage koje mogu da naprave tu segmentaciju, doći ćete kod nas pa ćemo onda izmeriti koliko imamo masti, mišića, vode, kostiju i tako dalje i onda će vam se objasniti praktično šta to znači. Naravno, ne treba da imamo te unutrašnje visceralne masti, ali vi za sada sa ovim brojem godina ne možete ni da ih imate ako se normalno hranite. Tako da se u vašem uzrastu nikada ne preporučuju restriktivne dijete koje jako spuštaju tu ukupan procenat mišića. Znači, vi ne smete da gladujete, vi ne smete da izbacujete ogromne, velike grupe namirnica. Naravno, nećete jesti zasićene masti, ješćete zdrave masti, ali nikada ne smete same na svoju ruku, zato što je neko možda procenio, a toga ima. Ja kad sam radila na VMA, dolazili su nam muškarci fudbaleri koji su savršeno bili građeni, a trener je neki rekao da treba da skine 5 kilograma. Mislim, nemoguća misija i nepotrebna misija. Tako da je u ovom uzrastu jako važno da razumete da nije samo broj kilograma nešto što određuje da li ste vi normalno uhranjeni ili ne, nego ta segmentna analiza praktično tela. Tako da bi hormonski sistem bio stabilan, da biste vi imali normalnu energiju i da trčite i da ne bi dolazilo do rizika od povređivanja, jako je važno da imate normalnu i mišićnu masu, ali ja ovde pričam o masnoj masi tela zato što masa tela je uvijek veći problem kada se razmišlja o kilaži nego mišićna masa. Kad devojke pređu u taj seniorski ili taj profesionalni već negde rang i kada se završi period rasta i razvoja, onda taj procenat može da bude manji, znači 16 do 22%. I ovo sa masnom masom tela je jako važno znati, zato što sutra, preko sutra, kada završite profesionalno bavljenje fudbalom, vi ćete verovatno, velika većina vas, želeti da se ostvarite i kao majke i ne znam šta. Jako će biti važno da se sačuva ta struktura tela, da prosto ne biste ulazile u velike hormonske poremećaje zato što ste se trudile u nekom periodu života da svedete procenat masti na jako nizak nivo. Naravno da procenat masti u telu zavisi od toga u kojoj ste sezoni, da li je to sad neka priprema, da li je to, ne znam, letnja sezona kada nema, je tako, jedno mjesec, 2 dana tih utakmica. Znači, od svega toga zavisi, a naravno i od toga šta jedete. Tako da, na kraju, ja vam se zahvaljujem, možda sam vas malo previše zadržala. Glavna stvar kad se priča o praktično uticaju navika jeste upravo ta reč navika. Znači, navika je nešto što praktično mi učimo. Znači, niko od nas nije naučio ni da hoda za jedan dan, ni da, ne znam, piše za jedan dan, ni da govori za jedan dan. Tako i neke navike iz ovog segmenta, ukoliko ste osvestili kod sebe da nešto možda nije pravilno, na primjer, kasno ležete ili ne znam, ne unosite dovoljno voća ili povrća ili tako dalje, bilo bi dobro stvarno da otvorite jednu sveščicu. Ja vam mogu poslati, ne znam, preko Biljane ili Vanje neki dnevnik navika koji je prosto kao jedan pača papira na kome vi ubeležite to što smatrate da nije pravilna navika i onda 30 dana samo štiklirate da li ste to uradile ili ne. Znači, ovdje je jako važno već sa ovolikim brojem godina koji vi imate da podižete tu svesnost, da prosto zaista znate to što ste pojeli bez nekog velikog opterećenja kako će uticati na
vaše performanse, na to kako se osjećate, na svoje mišiće, na svoj hormonski status i to je to podizanje svesnosti. Ovo što je doktorka rekla, da se prosto povezujete sami sa sobom, da osluškujete svoje telo, da li sam naduta posle nekog obroka, posle kojeg obroka, a za to, pošto smo previše opterećeni informacijama, neki put nam treba zapisivanje. Znači, kao što bi bilo dobro da vodite evidenciju o menstrualnom ciklusu, znači u svoj kalendar ili aplikaciju, prvi dan menstrualnog ciklusa zaokružite i sve dok imate menstruaciju ili beležite u nekom kalendaru na papiru ili u nekoj aplikaciji, prosto da biste, kao što je doktorka rekla, mogli da vidite retrogradno da li je taj ciklus normalan, da pratite kako se osjećate, koliko imate energije, da li ste se naspavale, da li ta hrana koju ste pojele vam je ok ili ste se nadule. Prosto malo jednostavno da se bavite sobom, jer u periodu koji je pred vama, vi ste na početku profesionalne karijere, je li tako? Znači u ove nekoliko godina u kojima ćete se profesionalno baviti fudbalom, zaista je važno da vi preuzmete sami vi odgovornost za sopstveno telo. Vi sad više niste deca, vi ste sad već devojke, apsolutno možete da budete svesna svega toga i da od sad pa nadalje u tom profesionalnom životu, želim vam stvarno puno uspeha u tome, zapravo budete vi ti koji ćete voditi računa o sebi. Znači može i trener, može i doktor, može i psiholog, može i ne znam, drugarica ili već ne znam šta, ali na početku i kraju cele priče ste vi sama sa sobom. I prosto vi preuzimate to kormilo i vi vodite računa i o svom zdravlju i o svojim navikama, jer tako ćete zapravo postići apsolutno najbolje performanse i biti tamo gde želite da budete. Hvala vam.